Biomono kigima umwanchu murigeria na boigo montegereri bwigiteseni kya ona mbeyemo kyumuntu wabikigusi egeteseni ekenekia Ndizi TV obwansu bwomogusi andonsi asoberete eime yorogongo rwagusi onyakore county ya Nyamira ngore county ya Kisii andonsi Kenya ngima na boigo isiko yense ya Kenya yote kwireri bageri gukwarigania no moyo murabu kigima erinde obenaiche asomurubiri uyo obwa mangana amaya kira lituko lya Jumamosi guchakira chinsa isato cha obutuko mna obwarero nigo kobanaiche John Kibati asingencho yo kwirigania na koenekia na kiregento gikiranire buya kigima bono andonsi asoberete inchuo eigwe gwakirenka kigima ekero murubirio obweke umbugia siasa oguchaka bono chinsa echijikorokwana chinsa isato igoika chinsa isano chiabutuko winyura bono na mange abiriga gukorekana kururi tukoria chagete igwike maroba ya bono ekero ntagete mangana maya asinkira yubwikiranu na kuruo tumani goso asomurubiri uri kurukwana nero asensemo yogo kwanderana no mogeni yoito buna butambe inyura onye gwasoire mitandao yaito ya Ndizi TV News Digital ekerore Facebook gari kwaro liro mogeni tobwate no mogeni omonene kigima lituko lya rero nabo igo onye kwabere gwasoire mitandao yaito ya www.ndizitv.net na arabe kwamanyire mogeni tobwate lituko lya rero akini asaburi bataramanya digango tebye omogeni tobwate lituko lya kuruguna Honorable George Nyamoko oyo no mubunge kuruwe constituency ya North Mugirango imeye county ya Nyamira unatogokwa na iga oikire kigima nigo akareko keep time muna bagote baba songo igo oikire no ari nyomba nigo ngenderete kuyariga niga mnango kora mangana maya inde tosoega butura kwana mangana mange niga kurwa sabo mubulia bwa Kenya kwanza na gwata mangana manga gototebyo gendera kwiroberia enamba yesimi kobekirwe igoro gabo SMS ya sokolika gocha petronira nkobekirari elindo likeliborio lyao nabo igo nayo tebe birenkeri byao na kyoroche eserikali nga yeroche gochi ose ngaitua ikire asichinga gichabono tindete kukwana mange inyorana kurwensemo ya kabere igakoro kwa Petra Mukire na boigo Lydia Mose na butogenderete kubwatrana eliyo koletera mangana maya togendensemo ya kabere tokwirana mangana maya senkira yobikirano Biyamono kigimo mwanchu murigeria biyamono kigima mangana mayani gotugo chaka buniko bwatia eyamateyemo kurwasi kinyoro kia abogusero karantini imeye wodie rigoma kitutu masaba county ya Nyamira nigo yaganirie gosirwa elio ekoroberia matanka yoyo mwabo oyo baga gosirio bogima bwaye musiabono kolengana ne yamateyo nigo yaborirwe ose yaboririe konyora obokonyi elio kwarigania amatanga yo musubati oyomo oyobere gagosira kolengana ne yamateyo nigo babere bagotumeka ekibesa kinyinge asenkera yo komoire nyagitari na goikabono twabwati besende eyo baratumeke asukwarigania umurobiryo yamatanga nyoro roboti oruo kurose county ya Nyamira no mosokito Paul Cup Okara nime yenkijega yo mugaka Duke Okeri no mwanjoya Dorika Gesare ekinyereke iga kyabugusero karantini ukwariganirwa amona mariga ayo awiteka ekyaro kelonga kibanje to mwana basireta Charity Wana akinetio mwana uyu buya asoma biya akora form 4 birengere bya lenga genda veterinary lakini orwire bukamwekira bwangu kanyora umwana wayo buya mwana ukore myaka 3 no orwire bwekinyigo bamuchakirete kolengana muni amateiga umwana uyu igani gakina buya kolende chinga kya kore sukuru ni gachaka kuruwara orire bwekinyigo ububwirire barabukonye nibe nyinge yentobono kyabatigire batali na kende gyonsi amurwaririe kinyagitari kinyinge cyanero busonga nyene kyandikirwa ngakira keroka ngachangalike clinic ngwanda gatate wiki kugenda okomo agende chirukiana na 500 Jumatano Jumamosi na Jumapili yao ni lichombe chimburi chingoko imete wikabono nasirete gatimba atikene no nekam jimbori jikabwatira ni bijensi obumanwe bongaro busare no buri sikabwa banyene barata buye jintatere no chiri nyumba
bono gotukumete ng'a ichi gocha gocha nyagusira nigagendere ko bagagwetana ni gucinya gitari aho ase batemire kumugwenya kurende wikabu na ritukure Jumaine wiki iri yaita chinga kyari kwirunya gitari na ukwera njira atarekasinya gitari twaboka mambi tukaikanchira iga tukanyora ubugima bwaye na bwa again aigwete nga ngukware yani agoteba ng'umwana omuntu bono ngukundi atatebi ng'a tingora nyagitari gaki mama gendera kunsabira ni gose ningirane tugikanchira kaigure libera likamubwata tukaikabuya nga mutaika relax libera likeli ranense tuli ne pikipiki tuli ne tuikere gari no ya saa 9 twende nyagitari tukapuki nyimo nyagitari mapema atarasiri gitanda tuikota nyarekereria musibi tunyare kwirana kabune kawaida igaikera nchirabu nabo muigeti relax lakini karambwatire tukuguru kwane konte gaki umwana ominto nakure nabo gukorokororoiga nabo omonto agukukaigwete gwate simi akira ba mama kabatei batire bachikorera bunangukwa bunango gwate simi bunango akesimi gochika kambwatu kokugoro buna nakorire gwakira mama simi mama tira gocha bunango akumbwatu kakambwatu kakagunse iga charity agateba omwana ominto gaki nabo nakuga nabo gukorokororoiga Charity igakwira pale igoro natarire pale miaka 3 kumbe no yarikira gukwira tagitari mangana Charity mintu tigarana no malembe yamateye igani go yaereire nchira batabwati bosuna magega ase bono babulire abarayi bomoyo bugwancha kwene kibunango yasunani bali gati bunenchira ya moyo ko basira gukora kibili cyanyagitari nabo igo kwene kibuna nko mwenya bali nyagusira senchira ya mazikani gatukumeti ditire birangereryo kende na kende ng'ombe teyo miteya nsiaonigwa kobwenari michange korwa kiagenda busa nabo twatigara kobaigo koko turi muchaye nsigera bitese bono ngusaba abarayi baitu ondo nyigwete omubungo ito omoseneta okong'o mugeni amwe musie omotaregito ito bonsi ase bare bambwatesie konkonya konyora epiri ya nyagitari etigarete eranene mono mwana one natemire kumurwanira atemire kurera omonene tachieti gokonyeka engo basaba mwesi kwaranto babagirite chipura anento banketa abarayi mwanje Charity tumita tindi kuno namasikeno ekaromoke iginko ripoteri getasini kyo wanjete kya Ndize TV kuruge gase chinseme chiga cha karantini Bugusero imeyebunga yabo gututu wa Masabe County Nyamira inchi konguru kwa Polycarp okara gotigana no roboti oruo kurwa Sepol Kapukara imeye County ya Nyamira nigo tugere na gwika imeye County ya Kisii magega yumo seneta bwe County ya Busia omusikiokia mutata komosoera omonene bw'abanyanyimbo imeyense ya Kenya omo OSPD bwegeteseni kya Nyanchwa omo OCS bwegeteseni ekimo ky'abanyanyimbo kya Mosocho niko pone ikigambero kyabete kikomochika omutata kulikyo roboti asegeteseni eky'abanyanyimbo ekyo kya Mosocho aseboigo aikororo litukuria rero na goichana mono kigima asaikana konyora abanyanyimbo mbayo konyora bakire kurigeria chigosori echemepira asebono atebire buna nigo aguchia kugendera busyo na kobairira egetambo kirugyo kobasoera guika gutigwa emeremo chinga kichogo kwa nayo nigama mochirio moskera Raila Odinga oyuru muraibo mo bwazimio la umoja na bwigo muraibo kama KODM asugutaka guosoa eserikali asichinchira chitali chingia nyoro roboti ruo senchira yubekirano. On 3rd of July, we were in the High Court at Kisii in a matter where I have sued the Inspector General of Police and that upon the chain of command up to the OCPD Mosocho and the OCPD Nyanchwa Police Station and also the OCS Mosocho. So, in that matter, on 3rd of July this year, a consent was entered in between the government and myself before the open court that I come here within 14 days and record my statement.
Today is, I think, the 10th day or the 11th day, depending on how we count. And so I came very early in the morning. I got here on time. But I've been here for hours, and now it's around, since running to around 3 o'clock, and I've not been served. Those CS claims he has gone to watch sports. He can't come. So as you can see, the changes we are trying to get in this country are not there. Court orders are being disobeyed by even whoever thinks has got power in this country. And so I'm totally disgusted by what has happened here. But I'm not giving up. I come here to record my statement against the threats the president gave in Mosocho, when he did at Kanalotunga, Mosocho, during a Thanksgiving prayer service last year, in which he threatened to cut people up using that sword against these officers. And I think the least I will look for is their dismissal from the service. Yeah, he's angling for his own stomach. I think Mr. Riley is just angling for his own stomach. He's not angling for anybody's stomach. He has not even demanded justice for the kids who died. How can he be rushing to go into government when kids have died? Even some we don't know where they are. People have been abducted, we don't know where they are. Before going to negotiate with a criminal, why would he demand that the criminal comes clean on what has happened to this country? Huh? This kind of greed. Gotigana na yokorwase county ya Kisii kubwatikana na omuseneto yokorwase county ya Busia kwa yesoere serikali sengencho soko mosoero murahibwense sengencho gutumika chinkwana kitali kingia asomo gigoyo mu mwaka eta nigo tokwirana na inde gwikese county ya Nyamira so moseneta abwe county yo ya Nyamira musikyo Kongo mogeni nigo bonatogirie gitambukiro kyo murahibwense kubatigia egosego yetigie baraza yaba waziri emeremo nigo aruroko bolia gochiase serikali ye county ya Nyamira chinga kecho na ba MCA goikerania obokorari ubuya buna babwete bakoegwa libagar na bamenyi be county ejo ya Nyamira aseboigo atebire buna ekegoliege kemanyikanite buna generation Zuma ose Gen Z nigo kialetire amountero ya manene ayokero monto abonete kubwatia chinga kichabono Rani to kumwakero manene wense William Ruto ngambia mama aso tera liyo girie vijana Gen Z wale wa mtaviringa serikali konyero roro na mawaziri abagaro konya mbali wakorero mwananchi gasi to kumwakera ngambia mama sana aidira tu yuko ikera wate wanga ukiona mwanzako ananyolewa chako pia kitie maji ensebone si kire yakandira mangana yobukuru ndayeta ba MCA baito wera na barubo be korogoto goto balige ringi kegandereta Kenya amangana to konyoraga mangana ko iru assembly ebintu bya sarikire county baga bakobe sense mu y'umwananchi batate umwananchi ndiko guna abantu bayirirwe Buganda baragiriwa bayirana bakoreki bakora abandi basoka isiko bakwana buyobuya waje ko unga ende bitanda wiri byabere barangiri bayikaransire no mugabana batige gasi yabo yo bo basite ndayito kotebia umugabana na aba MCA baligiriya yaba National Assembly ekara mangana abachumbe bayito ba National Assembly banga kotegerwa abananchi bagaka chikura bobe abananchi go bandamana buka bagaso bunge muroje mbeo yagusire kuru Bomet muroje mbeo yari ko gusa kuru Bonandi abananchi se bayikire bana bangainire mbataiti ko sori onye aba MCA bayito be county ya Nyamira mbali ko chikoboka bugango barorengo mwananchi kata getakorerwe gasi ekero bakorero mugaba nawe yakano musara epeisiri byogoje esenete naso kisiko marore kenyengi mayara ngo mugaba na buyakanire umusara utayo chimilioni milioni 500 umanya ko tayinge ntekera bonko ndalingira ni aba MCA barabo barere chito ekero tokoreterwa mangana ali esenete ngo muntu kurukiriago olikiro no mugaba igagocha obeka abantu chipeisiri baso kichibeseri 800 aba MCA barabo barere chito ngibagokora abantu nabatenga Gen Z yabono iga tetageti gosori ko batageti bakorerwe gasi so abantu bari Nyamira please babuke bwango babange chibese cy'umwana inchi totabukire siringu nego so chibese buni cyaje te climate change 55 million ndotageti nandi nga chiarusi ese chi project cyakora ne account nandi chibese cyaje gutinde kukurugoro Biomono kigima gotigana na yukuru ese county ya Nyamira nigo tugusuka busyo asomura ibwense muske Dr. William Ruto litukolia lero
aikirana ase county ya Elgeyo Marakwet na gwikorobono nigo akirembia muno amenyi bense meyo asore mibuli babere bagokora obwagerire banyarire kwiragiri bokabanyene na boigo ekuragiria ense ya Kenya niko bono baburirie kubwatrana na abande kuruchise mochinde au ime ya Kenya eliyokwenekia nango sukia bale ense ya Kenya bosyo chinga kiecho nigatebere buna nigo arachie kubeka amaonchoryo amanene kigima ime ense ya Kenya ahiyo chikwenekia buna uchumi nkonyarire gukina na gukonya abakenya. Mimi nawashukuru watu wa kaunti hii kwa sababu ya bidii yenu. Mumezalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nasema asante sana. Muendelee kufanya bidii, muendelee kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuondoe aibu ya njaa, tupunguze gharama ya maisha na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Hakuna vile Kenya inaweza kusonga mbele, ni jukumu letu sisi wote kuungana. Tumekubaliana? Mimi nataka niwahakikishia kwamba vile tumekubaliana sasa, hapa mbele, simuliona maneno nimefanya hapo? Ndio nipange hii serikali tena vizuri. So nikipanga hii serikali vizuri, mimi nataka sasa tuungane kama Wakenya wote, ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukiwa zote. Hatutaki tena kuwe na mirengo ama sehemu kona hii ama kona ile. Every Kenyan, because this is our country, and I have made the decision that going forward we are going to work as Kenyans, all of us on the same side, making sure that we harness every opportunity, we harness every talent, we harness every capability to make sure that we build our economy, we create jobs, we manage our debt, we deal firmly and decisively with corruption, and make sure that Kenya marches forward, because Kenya is a country of great potential. And we must work together, close ranks, from across political divides, regional divide, Kenyans working together for the best interest of the Republic of Chiga kicho omokonyi bomurai bwense muskeri gatiga chagwa iboigo nere uringia somo sangrekano yo imeyi county ya Elgeyo Marakwet nigo amwakera omurai bwense mpiamono asinge ncho yoburai bwaye chiga kicho nakwanira igoro yigetambokero omurai bwense irete yoko batigemeremo abawaziri na guchaka boya eliyokwenekia buna mabaga yonsi uzikwana nwale azikise mochonsi imeyense ya Kenya. Your leadership will be very successful. Wewe rais tulikuchagua kwa sababu tunakuamini. Tunajua uongozi wako. All that is remaining now, because you have shown pragmatism, is to put a good team in place. And the rest will flow automatically. Na kwa hivyo rais pia tuseme, in the decisions you have made, Your Excellency, you have exhibited a lot of humility as President, as Commander-in-Chief of the Armed Forces, to say that you have listened to the people of Kenya. That is great humility. Tunataka kuomba the rest of us of Kenya. Sisi tungetaka wale tutapatiwa nafasi, tuongeleshe wa Kenya kwa heshima. Tuwanyenyekee wa Kenya kwa sababu ndio wametuajiri kazi. Wa Kenya ndio matajiri wetu. Nyinyi ndio mlituandika kazi. Kweli ama uongo? Kwa hivyo sisi lazima tuheshimu nyinyi. And the president has submitted to the will of the people of Kenya. And that is great leadership. So the rest of us zote tunyenyekee wa Kenya, tuwaongeleshe kwa heshima, na sisi zote tumsaidie rais wetu. And Your Excellency, let me confirm, for the avoidance of doubt, from your principal assistant all the way down, our commitment and resolve is to make sure President William Ruto succeeds, because wewe usipofaulu hata sisi zote tumeanguka. Kwa hivyo sisi tutajitolea muhanga tukusaidie kwa dhati mpaka programu zote zako zile uliwahidia watu wa Kenya zifaulu, na mimi kuongoza taifa letu kwa ile njia ambayo inafaa na watu wa Kenya wakuje kufurahia. Tumeelewana watu ya hapa Kaptagat?
Uya kigima kredo tigalite gabwo ase musangarikano ibuli tukulia rero mwaziri bwa mangana yechinse cheisiko muske musalia mudavadi nigoneraga ni aba Kenya kubwatia lichiko eliokwaga cha ense ya Kenya boigo nigo ene kiabuna umuraibu ense nigo alene kerengerelio ekiya kigima yo kwene kiabuna ense ya Kenya yabereke gosuka abusyo boigo korana kinse ya Kenya gochia gwakana chisira chiaye ebwate echu chabeire kurwa se chiserikali cha magega go ikachinga ki chabono. Ikiwa tunataka tujenge taifa letu sisi wote, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee, ni lazima tuwe na nidhamu, ni lazima tuwe disciplined na tuheshimu sheria, kwa sababu hiyo ndio itakuwa msingi wa maana kabisa kwa Wakenya wote leo na kesho kutwa. Na kuna mambo mengi sana rais mwenyewe atataja na amekuwa akitaja kuhusu kurejesha uchumi kwa reli sawa sawa. Kwa sababu alipochukua ushukani kuna shimo kubwa sana ya madeni, na tusidanganyane. Tusidanganyane. Hata akiwa nani, kwa sababu yale madeni ni ya madeni ya serikali ya Kenya, ni lazima yatalipwa. Na sasa juhudi ni kuona kwamba yatalipwa vipi, na tutahakikisha tusiingie kwa madeni namna gani vipi tukienda kule mbele. Kwa hivyo mtu asijaribu kusema ati yeye akipata nafasi ati yeye atafutilia madeni mbali. Hawezi ukafuta madeni. Sisi wote tuliweka kwa hayo madeni, na ikiwa serikali ya Ruto ama serikali ya nani, hayo madeni, dawa ya madeni ni kufanya nini? Kulipa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka nisisitize hivyo, kwa sababu watu labda wanafikiri kwamba haya madeni ambayo yako pale ni yale ambayo serikali hii imeingia ndani mara moja. Hakuna. Haya madeni ni madeni ambayo yana historia, yametoka kule mbali na riba ya juu. Na hiyo ndio sasa rais wa Jamhuri ya Kenya anapambana nayo. Kwa hivyo mimi nasema tuko hapa, sisi tunamuunga mkono, tutasimama na yeye, hatutamwacha peke yake, na mimi nasema kwamba tukae ngumu, Kenya itakuwa imara chini ya Rais William Ruto. Asanteni sana. Mimi nime uya mono kutigana nayo tukwenda guikasoro konkuria ruo Western Kenya asigati jabarai kurasa umuburiwa Azimio 1 Kenya abaikirana ime county ya Kakamega asokurwe ngora yabene gochiase enka gose yamate yoyo kabiru mugavana we county Kakamega muske weekly for paranya asoko musiria momro muabo gukwana omugavana we county ya Siaya muske James Orengo nigo agokere gitambo kero gikegori gya Gen Z abuo barentira monchoryo ase serikali ya Kenya asegeka ya chiwiki ibere echoka ni gobono atebrimna abaraibande ni gobono batabonere tiko irari bakerio na kulitumika asenchera ere embe nyoro roboti uruo. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Kenya iko kwa hali ya uchungu. Nataka tujiulize kama viongozi, wakati Gen Z walijitokeza, niliangalia sehemu tatu ambao walienda. Mahali ya kwanza walienda mpaka wakaingia katika bunge. Wakaingia mpaka bunge. Na hii ilikuwa ni sawa sawa. Ya pili walienda mpaka Supreme Court. Na baba, hawa vijana ni vijana wako. Wakauliza maswali kule katika Supreme Court ya kwamba ile hot air ambayo mlikuwa mnasema, sasa leo ndio mnaona hot air ya kunyang'anya na kunyakua kura za Raila Amolo Odinga. Mahali ya tatu walitaka waende ni katika Ikulu. Sasa mimi nataka kuomba viongozi wenzangu, vijana, these gentlemen, these young men, they are serious more than any other generation. They are more serious than any other generation. They have done something we have not done as leaders. Within 14 days,
cabinet yote imeenda. Within 15 days IG imeenda. Sasa mimi naomba hivi viongozi wetu tujaribu kuongea na hawa vijana. Kama kuna dialogue, tuanze dialogue na Gen Z kwanza. Tujue wanataka nini na mweleko yao ni nini kabla kwenda kule katika ikulu. Bia mono kigima mancho murigereria kero chigire jidagika jara minyokire sana ndoje na jidagika cha minyokire kero jidagika 24 igoro chinsa isato chiabona mugoroba chinsa chorogongo rwa Afrika ya mocha abuno onko ikero mwari obwa mangana maya senkira yobo kiranu yimorogoba yabono ekero ngendete kweroberia iga kigima elino mogani one ajichega iga ngendo mutumuko musinini mogani ajichega iga linde toso asenkwana yobo tukobwa rero asomoroberia obwekimbu gia siasa mugoroba yabono na nagotebia mogani achitema pema kabisa ligachite karebo ligenkyo oikire no ari nyomba elinde tukwanirane kabisa tumanye na ngai siasa chitu chia ikire ane mono chinga kicha monjoli ya manene agendrete koba imeyense ya Kenya gwikira boniga omogeni one nigare mheshimiwa Joash Nyamoko nigo ari mubunge bwe constituency ya North Mugirango yigotoka imeye county ya Nyamira no ari nyomba igondete ngendo mutumuko musinini ginkoirana etokinga na habikire linking yana bego ni ariganire buya elinde tosoe eyemo asinkwana yaito yemaroba yabono igotwarenge na Petra Mokera kuresesemo ya kabere nabo igo urionkonyo koletera mangana magia senkira yomunwa webyorokeryo nigakuru kwa Lydia Mose byamuno kigima jeni gonkuru kwa John Kibati goirenande asika gitari gitambe.